li ti vesti, da li su tu? Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima, sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Maja Marinković ponovo je u centru pažnje zbog svog neobičnog ponašanja. Nakon što se posvađala sa Stanislavom Krofakom, rešila je da ne čeka na mirenje, već je sela u taksi i prešla put od Beograda do Zagreba, ne obazirujući se na visoku cenu. Ovo je još jedan dokaz njene strasne prirode, a u nastavku saznajte sve detalje o ovoj neočekivanoj avanturi. Maja Marinković i Stanislav Krofak, poznati par iz elite, obnovili su svoju vezu i već neko vrijeme uživaju u ljubavi. Iako su uspjeli da prebrode mnoge izazove, čini se da nesuglasice nisu potpuno nestale. Maja je ponovo pokazala svoju odlučnost i originalnost kada se posvađala sa Stanislavom. Naime, nakon putovanja, Stanislav se vratio u Zagreb, dok je Maja ostala u Beogradu. Njihova posljednja svađa bila je kap koja je prelila čašu, pa je Maja odlučila da preduzme radikalan korak. Umjesto da se pomiri sa situacijom, ona je u ranu zoru uzela taksi i zaputila se ka Zagrebu, što je iznenadilo ne samo Stanislava, već i javnost. Zove me gospodin u 6 popodne, malo smo se posvađali, ništa strašno. Posle toga dogovorimo da ja dođem avionom, ali smo se opet posvađali. U 4 ujutru uzimam taksi, ispričala je Maja kroz smeh. Granica je bila prepreka, ali je to nije obeshrabrilo. Stanislav je bio potpuno zatečen kada je video Majinu odlučnost. U 9 ujutru mi zvoni na vrata, žena došla taksijem iz Beograda u Zagreb, neverovatno, izjavio je Krofak, još uvek u šoku. Iako je cijena ove vožnje bila 500 evra, Maja nije žalila ni trenutka. To je ljubav, rekla je, očigledno zadovoljna svojim potezom. Šta vi mislite o ovoj nesvakidašnjoj situaciji? Da li biste i vi učinili ovakav potez iz ljubavi? Pišite nam svoje mišljenje u komentarima, zapratite naš kanal i ne zaboravite da lajkujete video.